أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju ke pelaminan, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan pembacaan surat Al-Fatihah. Sekaligus kita doakan supaya kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mempunyai keturunan saleh dan salehah. Ala dunia wa kulliyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. Mas Malik, siapa lihat kamera dulu, jangan merem. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa zid wa'adim wa tafaddal wa بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. جدوا شرف أيام، جدوا شرف أيام، جدوا شرف أيام، ربي كرمان، يا ربي كرمان.